Максим Богданович, ворона и чиж. Прыгода гэта не так давно была. К чижу, а силы ён, як ведомо, не мае. Ворона приступая: «Скажи, ці я подобна до орла?» І бачить чиж з вороною не жарти, а уласний хахалок чого-небудь ди варти. «Зусім орол!» – отказывая чиж, вороне клятой з кльона. «Ну, бо то ж, глядиш!» З ласкавою градьбою прокаркала ворона і поляцела стуль далей. Усё гэта бачачы, здзівіўся верабей. «Браток, ти же вачэй не маеш, орлом ворону называеш!» Засараміўшыся, чиж так пачаў казаць: «Я гэтым не зрабіў благога. Дай Бог орла вороной не назвать. Ворону же орлом нічога!»